אתם מכירים את זה שאומן זר מגיע לארץ, ואז ישר כולם בתקשורת מבקשים ממנו להגיד בעברית, אני נורא אוהב את ארץ ישראל. אחר כך שואלים אותו רצף של שאלות באנגלית, והבן אדם מסכן כי הוא בקושי עשה 3 יחידות באנגלית. אז לאור העובדה שהגיעה אלינו להקה הצ'כית לטרנה מגיקה, אמרתי דווקא בימים קשים אלה, למה להקשות עליהם? לקחתי קורס בצ'כית, למדתי kama משפטים, ואני הולך לראיין אותם בצ'כית. יא! Papapam. Bříško a jenom jeden žetéron, jděte si individuálně. No, můžeme dál a... יא! Jak se máte? Já se mám výborně, jsem strašně rád, že jsem se zase po letech vrátil do Izraele s divadlem, že můžeme předvést nové show, nové představení a že to je takový trochu moje dítě to představení, protože jsem ho vlastně jaksi z mý iniciativy přišlo. Jak se vám líbí Izrael? Jo, to je to samý. Já Izrael obdivuju, mám strašně rád židovské dějiny, mám rád literaturu židovskou. Jsem tu jednou byl a teď se těším, že uvidím zase Jeruzalém a další věci. Co je Laterna Magika? Laterna Magika, jednoduše řečeno, je spojení divadla a filmu plus tanec, světla, hudba, všechno možný, takový kombinace divadla a filmu. Kombinace. Kombinace. Na městě Prahy už vyschli? Ano, teď už vyschly a daří se nám, doufejme, že se Praze daří zase zpátky všechno vysušit a získat, vysušit a opravit všechny škody, které napáchala ta povodeň. Ja. מה, אתה לא מדבר עברית? מה, אתה מדבר עברית? סתם בזבזתי את הזמן שלי.